mwongeye kwirirwaho bakunzi ba Skybox 250. Umunsi w'agahinda, umunsi w'akababaro ku bakunzi b'umuziki mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'Ubugande, naho ntabwo biboroheye, aho inkuru mbi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ahagana ku saha ya saa moya za mu gitondo itariki ya 20, abantu bagira n'igihuha bwo bavugaga ko Dr Jose Chameleone, umuhanzi umuririmbyi rurangiranwa muri Afrika, yitabye Imana. Nyamara ntabwo abantu babyumvaga rumwe, bitewe nuko yari amaze iminsi arwaye agakira, akarwara agakira. Jose Chameleone inkuru yaje kuba impamo ahagana ku gicamunsi cy'uyu wa 20 kwezi kwa 12 uw'ibihumbi 2024, ubwo umuryango we waje gushyiraho itangazo riri confirmed ko nyakwigendera Joseph Mayanja yatuvuyemo hatakibarizwa ku isi y'abazima. Ni nyuma yaho no mu Rwanda imiborogo yari yose mu bakunzi b'umuziki, aho nyakwigendera DJ Dizzo Mutambuka Derrick nawe kwa 19 wa 12 w'ibihumbi 2024 nabwo yitabye Imana. Joseph Mayanja wamenyekanye ku izina rya Dr Jose Chameleone ni umuhanzi w'umugande w'injyana ya Afrobeat. Chameleone aririmba mu Rugande, mu Cyongereza, Igiswahili ndetse n'izindi ndimi zitandukanye. Joseph Chameleone ni umupapa wavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 7 1979, avukira i Kampala muri Uganda, aho yaje gushakana na Daniela Mayanja mu 2008. Bakaba bari bafitanye abana barimo Aba Marcus Mayanja, Ama Christian Mayanja, Alba Shine Mayanja, Alpha Joseph Mayanja. Joseph Chameleone ari mu bahanzi bakunzwe baririmbye indirimbo z'ibihe byose, harimo nk'indirimbo twibuka turi benshi yitwa Badilisha yaririmbye mu 2022, Tubonge 2013, Forever muri 2021 nayo ntitwayibagirwa. Hakaza n'indirimbo yamenyekanye cyane muri aka karere kacu k'iburasirazuba, indirimbo Varuvaru. Dr Jose Chameleone yari umuhanzi wagerageje kumenyekanisha umugabane wa Afrika muri rusange n'igihugu cye cy'amavuko cya Uganda. Turamwibuka cyane mu myaka yashize mu 2005 indirimbo ze zari zigezweho. Muribuka indirimbo Naumia, Jamila, bakundaga kuririmba ngo Jamila Anania, Shida za Dunia, Ekinuma, Kipepeo. Ni indirimbo zagiye zituma izina ry'uyu muhanzi uri mu bakunzwe muri Afrika amenyekana. Jose Chameleone ni umuhungu wa Mayanja ndetse na Proscovia Musoke, bose bakaba bari Abagande. Papa ni umugande n'umubyeyi we akaba ari umugandekazi. Joseph Chameleone ndetse twataziraga kongeraho izina rya Dr. Twabibutsa ko yakunze cyane igihugu cy'u Rwanda ndetse akaba yaranabaye mu Rwanda nubwo abantu benshi batabimenye, aho yabaye Nyamirambo ndetse akora n'umukinamba cyo kwa Mutwe. Abantu ntabwo babizi, ariko burya mbere yuko aba umuhanzi Joseph Chameleone yabaye cyane mu gihugu cy'u Rwanda.
Joseph Chameleone ari mu bantu bakoze ibitaramo agihumeka umwuka w'abazima mu bihugu byinshi bya Afurika ndetse no ku migabane y'isi itandukanye, nk'aho twavuga amatu yakoreye mu Bubiligi, mu Bwongereza. Joseph Chameleone yitabye Imana akunzwe na n'ubu ndetse no mu bihe bitandukanye.